kuabudu niko na Yesu. Nikitaka kuchati na Yesu nafanyaje? Walioana nikitaka kuchati na Yesu nafanyaje? Kuimba pesi za rohoni niko kuchati na Yesu. Kufunga na kuomba kama nini kuchati na Yesu. Unapofika kanisani, hebu tulia ibada, fungua macho ya rohoni, uinue imani yako, sikia Roho wa mbinguni ajibu mahitaji yako. Chati na Yesu,